Başladı. Bir qalaqlı ikiye bölüp başladı. Bir vaqtda da o'zin men yulduz deb ko'kka ko'tarmadi. Men ne deb yulduz deb ayrim bo'lma olib kirmadi. Har vaqt bizning bilan bo'ldi. Har vaqt bizning uchun ishladi, bizga ish topdi. Biz aning bilan sahnaga chiqib o'zi mening umrimda eng baxtli kunlarning birisi bo'lib qolardi. Aning bilan sahnada bosib turib, o'zi yashash kuchi berdi. Aning sirlavin xalq yaratdi. Anga xalq qo'l chapqonga biz suyanib tura olmaydik. Men degani she'rlagan momentlar bo'ldi da, bir vaqtda da plyusga yig'lamadim. Har vaqt o'z tovushi bilan, she'rli og'ir momentlarda da o'z tovushi bilan endi biz qo'rqib turardik, yig'lay olmaymiz. Yig'lab jibaraj yo'qmi, jov jayilib keta, уже все tovush munglab og'a chishmak, urg'ib oqqan chishmak tovush chiqib keta. So'qlanadim, so'qlandim beri. Tinchlikla. Biz seni bir vaqtda unutmadik. Alloh'ın emri. Барс Медиа компаниясы, на русском, да, сказать? От имени Барс Медиа компания, выражая слова соболезнования от имени Гараева Камиля Мавлютовича, от Татара версии и от ТНТ, от Барс Медиа. Вчера первый звонок был от них. Очень больно слышать эту новость. И человек уходит и должен оставлять след. У Эльмиры есть этот след. Если даже сегодня ее нету с нами, но есть ее песни. И эти песни, они будут навсегда с нами. Очень много певцов. Я сама на радио работаю, очень много. У всех есть голоса. Но у редких есть слово «мон», которое не переводится на русский язык. Эльмира Сулейманова улучшила всегда «монло жершида». Я эти слова не говорю для галочки, да, это так и есть. Хотя кефалов сразу вещами нас вылали «монло жерши» Эльмира Сулейманова. Аның жырлары біздің білен мәңгі қалашы, мәңгіге. Икенчеден мен бүгін берді аның досты боларак келді. Эльмира ул шундый кеше иде, һәр вакыт bizни, кызларны бергә җыйды. Я и вчера сказала, да, мы всегда встречались только на праздниках. Она до такой степени была позитивным человеком, ты бы кто-то говорил, это аштансыз. Менә Эльмира bütün әйберен бирергә әзер иде ул. Ул бер катлы иде, ихлас иде. У нее была и внутренняя красота, и внешняя красота. Bizim мәңге күңелләрдә калачак. Бүген кич белән Казанда татар җырында Эльмираны искә алачаклар. Ул җырлары белән мәңге безнең күңелебездә, ул безнең күңел кошыбыз. Я булам Эльмира белән балаларны садикка бергә бирдек 3 yaşында. Кызларыбызны бергә кияүгә бирбез дигән садикка бер группа кызлар йөрде. Үзебез бергә эшләдек, күршедә генә яшәдек. Хәзер кызлар бер класста, 9 классны бетерәләр. Bütün programlarını, yakınlarını, ağır paylaşımına katlaşmış. Biri bizге de мындай кайгысыз бермәсен. Безнең күңелдәге шундый яхшы матур кеше булып кал. Без сине бик яраттык инде, бик хөрмәт итәбез. Урыны җәннәттә булсын. Амин.